Kiko on Serevou live talenga and a Viti FM Facebook page. Karaon ni Serevou talenga kina na kini yale alo. Nama katalenga na idhobi voqa-voutaki kanta solitiko na vimbo ini lotu lewu. Kamu soma nga maina taro kanta taro ini oti na kena talano ta kena ser. Serevou ki Beverages Beverages and a Viti FM. Comida ngai kachi. Kede na tura na marama ni saga ya sema tukume ngore na washini ngauna ni mbongi keiko na mbongi ndai sema tukume mbio libo ni 92 FM 92.2 FM kena 92.6 FM oni sema tukume kina ya woni mbongi keiko na ngauna mbongi ndai wekinda ba na washini ngauna binango nonda ya wotunga ni rongo Serevou mebaka ka ndrendre errandula gaduruma oira na nonda machere o mbibir na ilulu ni sere na nonra topole mera na ngona ntuba ko mekina vira ndona sere se ndua na italano mer maimbuli amendona sere ndo tani na italano ndo bolanga ndo italano esenga ndibaka na serikali ya na sere mona bangara na rorongo sen na bakatangi daba enganita me rauna biakani batorongo merawa ni rongo binaka weekend dan leni bonua wa ka buni mara utal tunga weekend dan pe ngauna ya nanda Serevou we nambong indai ngona sere ni seru tawaki dorbongo wasaki church ko nona bur sere bagakina na buguni we sere so endo bitomai na sa wili tal tunga kina na danra o irekede na leni la kola koya ni sere chungo ya na tim bravo
Da babdi na kabale buki na kampanye ngona Paradise Beverages en bugno na be toko ni chikupe kenda. Na mbongi ndai rawa ni toko ni tuki non radaka o iro nando ni mulisere. Ro ndo tuki na ngauno bango mendo mai bonga voqa-voutaki kina va sikataki se tabo dikina na be Serevou eso era parutaka mai oira na vei-matasere wa kina irne vola utala ni katokotoni tu en nonda vitia. Ya sadana rongo da manda na seruta wake ke na nona serengo na team Bravo. Oni sana ni mitani kina be kemni keda na be ngarabi to gori mai sene ai. Kena go meno ya. En nonda Serevou en mbog binani ko salga kamre gona Viti FM na lewe ni kadibinga ni mati balu be kadibini me ka ko ni mbote na buni balu ya sa nanu mital tunga ni be kem dona sema taw mengori masini ai kena ngol bole bina matagali en mbongi binani kuwa isa mai Winton mai Nislandi wani ni bina tedi be kem ni en mbogi ni dai temo aseri mbole binaka Mateo wanga ni mbole binaka mena ni mangani kira ko Mateo Manasa mbelo keleto Jerry K Paul Teilebu oise don boleh beraka milika saukilangi don boleh bina dola bina sa lolom tal tungai ni Silia mere boleh bina tahu mai sabu-sabu apps vilemba boleh bina tahu squad ngan yang rambang ngor melotoka Maxi o Michi K Roni don boleh binaka oise buso ni walala don boleh binaka malo bulai ke ngai indoi ono ilau mena ni mani ke mai wanu ni binatal tunga ni Silia mere na mbongi ni kuwa chikae tuli ni mbole binaka kari ndi ngauna mbole binatau wanu ni binatau ni bekem ni bagake na be meranda ni rabasali ni mbole binaka sana wanu ni binatal tunga ni bekem sa ilo si kesiriana bo bimbinga ki koro o nasirotu mai naita siri arto tapale tarpali ngangori ba koro tarpale ba koro
chiko ena madhawa ndo mbole bina kai choeli lendua wambola chiko ena mai mode mai lau malo lebu asamo chuk mai edi le lobo bino ni mitunga yani o hancho tabs ro baby mix tunga ke Emilio Jonathan ena mbongi ni kwa Elizabeth ndo rewa isa semo sar chuk mai Rockingham Perth ma Australia bola bina ka Elizabeth Martin West ngeu takira dola bina bon bina taltoni bekemni na mbongi ni dai choeli lendua ni mbole bina mina ni mwani kina ngore beta bole muni mo sese latu sotia chiku mai toka la welo ma salamo te ni kina o choeli lendua mai mode mai lawe ase sakuru isabari ni bina te ni mai na butu mai alo toka salamo taltonga ni bekem do kalonga ta chiku na budi veiqaravi na mbongi ni dai choeli lendua ni milote ratundi na ni mbole bina mina ni mwani kina boro bekem ni sa mai Mildura Victoria Australia Redcliffe salaloma bombimbi ni endai wakena ve Jane balewai yanda bina matagali wakena ve chinai andaki ni mbole bina me bulobi a mesula ke indaki ndombole bina kai wai se abusuni wolala ni megei yana ni megani kene bina ni se bosariri ibi chiko ni sembole bina kai vati na ichochi mbole bina naita mai savene na bosa mina ni megani kina ratu chochi none Mbulou sere ma bombinga be tamai choche ndo mbole bina kai sabani ni bina te ni be kenda ya semacam nanda abe nani mi nambang bina ni kuah ni kuah wambolo taltonga ni manasa rani banu ni bina taltonga ni bekem ni nambang dinda ye lai wai mala secondary school angor lai seni angor ena mai sawani abe nani mi chukuma ya nambang ni kuah church mbakoso dombolo bina ka mai en warong chame na lot 24 mai na Silu Road nambang dinda ye Josephine Pereira ni bolo bina ka wanu ni bina ni bekem ni nambang dinda mua tonga ni wambola bola bina matagali na numero chungana lebih mnia kinsa lote sainiana vaiti kei avadi siapa ena isan do sana numi chukai ne nambong ni kuai vini tames bola bina ka mena ni mengani kira gore be andi salote tupou kei ana rieta kandabu ngonga mayolo sara do bola bina ka mayolo sara aba kina be tai ben bola bina mena ni mengani kira berleni koro Sky City matokana mai na bosando bola bina kai mele amai sai bena ni mengani amele ngo nabuyanga ndo bola bina kai service mai sabu bola bina ka mai na tukuka esa wone ni bina te di bekem ni na bogi dinda ye da batal tongai ke na nonda program ngo ni rongo Serevou bina ka wone ni bina te ngor mai nandi
nambungin din ayaw na matilelo. Wakin na Isaac so may langi ni mula binaka may Linda Ethan wakin na haufa kay rato na matubali na kanawali sa ninanumito ni nambungin din tayo. Tinaisalan rin balabo ni mula binaka. Mena ni mga nikita ko di ba irakit sara na matubali andua sa wenin nabusa kung niata nakorba house doon mula binaka pa ni binato ni nambungin